abantu bararoga bakinyegeza mu basenga abantu bararoga bakinyegeza mu basenga urutaro rw'Imana rugiye kubagosora urutaro rw'Imana amahoro pastor amahoro meza cyane n'amahoro turashimira Imana buryo usanze ngaza ku murongo wa 19 aho Songambere avuga ati inyamanza bayigemye ingumu umunani ivuga iti bayigemye ingumu umunani ngwiti getizo niko ndeya hama je tutarambiranye hari ibintu byari binzanye ziri nyabaki buryo roje muri korari ko turaririmba bamwe ati ufise urujwi runini ya bamwe ati vuga ati mana ngoma sinzi ukuntu bajya bo babivuga ngo mana nanje ngo mana yego none pastorira bakwiye kugira umfashe amajwi yo muri korari rimwe urimbwira ukuntu barigira ya kabiri ya gatatu ya gatanu uko nyene wait bwa nanje nzobe pastori wait sawa aha ushaka ndakwigisha amajwi umva jenzu inzi ijwi rya mbere ushaka kujijana ndakwigisha umwo nkangahe umwanyushaka bona wohera inyuma kujana uduga nkuko nangorana ikamere ku hagati sawa turagenda kubera cyambere ura pronounce ijwi urutaro rw'Imana manduvuge twumve urutaro none wowe izo vuga ibyo ndiko ndavuga urutaro rw'Imana urutaro rw'Imana Très uri kuragerageza umviriza urumva iryo ni ijwi rya 16 86 ijyano na nderero urumva urashiramo ikintu witwa ukuganda mu muhogo ukuganda unyumviriza abantu bararoga bakinyegeza mu basenga abantu bararo urumva ucumera nka bifesi aririmba akake abantu bararo bakinyegeza mu basenga abantu bararo reka nawe ugeze ku kwazana bifesi mu bintu kweri vy'Imana mbiriza uri kurangaya kubyo ndiko ndavuga sindiko ndagaya mugo nanje ndafsurushe kwa nanje sawa unyumvirize ndafise igiti muri korare egico gitu mfise nanje urumva mfise imbando abantu bararoga bakinyegeza mu basenga abantu baricana bakinyegeza mu basenga gira kore twumve abantu bararoga bakivinga none wowe ico gituma wewe abantu bakwiyama none nda ibintu ndiko ndavuga ntashobora kubyumva agenda umuntu pastor ndihenda Eka sini umuntu eka sini mumarayi umviriza eka ndakwigisha igijana nijya kunanira urumva utatuza kuba duhejeje nawe urumva igijana ijwi igijana urari rizuku tente uno nujya abari ku piano tente ndakumagira nkuko bararoga bakinyegeza mu basenga abantu barita ugenda ura te urumva uragira kamyene kalibrate tia twagiye vuga kanuka ka mix nora mixa abantu te bararoga nico gituma ku murongo uje navuga ati agakecu karaye kasamye kajya maskege ngwati ebana igihe cyo kujya umwaka kirageze nawe igihe cyo kumva ruhande kirageze none pastor tugeze mu byamasegege kweri je nakwigira igihe cyo kumva ruhande kirageze igihe cyo kumva ruhande kirageze none pastor none dukore gute kweri je nifuza yuko basi bwana igiti muri korare ico giti naco nkeneye be pastori umwe akomeye marure kabiri wambaye ruhande none byumvikana nibyumvika wewe wazanye amambo basi mbe nakwereka nanje ubu rero ibyo pastor ndataye ndabigiziki mbiza ndakubwira wonzaniye ibintu byo gufata ijya macikanwa byo barazana mu musengero tukayaje tukayamara ugumuzani mu byo kugisha ngo makorare wewe yani ibintu vy'Imana ujya we bamaze kubona umuntu wanga ni nkuko wewe none ahantu wani Imana niyo mpamvu biza nco gituma hayo abaganga bashona ubashona bakawugabanya sawa nta ngo busuma bwawe rero nawe ngo bwo kwiba abantu mu rushengero upfa nabi nyine ubyijyane wenyine mwe barabahenze ngo muze ndabigisha amajwi n'amajwi muza kungora toka kandi bandaniriza ibyo narindi murumba ngo amajwi wahonza n'imigambi yo kwiba igashikanwa unzana ibintu byo by'amajwi nk'abantu bagoye baza kungorera ico bitwa kitwa ration
amagogwa ntasiga yandi none uno wewe aje mu biki kwe aje mu biki umviriza rero cyo gituma nakiri kuyabivuga banza umvirize neza abanyakuru mu muri no umviriza batwara ibidiba banza umvirize neza kandi witonze sivyo okay izo mwari ko muravugana navyumvise none tubyumva none twemo turaganira ku bijanye n'amajwi amajwi nawe turakwigi bijya byishikana navyo numvise ni turambe Radishika numvise imani irarema possible ni yumvikana wowe nabishika mwavuze none nkuyu aje kungorera ubwenge nitagima umvirize rero ndakwereka mbwira umve ruhande hanyuma ugende ndakuviki amagogwa nasigaye nitagima wowe urazi ko dukorana urazi ko n'umukorezi sivyo none wowe upanga kubishika ngo gute wewe opanga kubishika ngo gute ishika urumva hari ishikanwa twatanze hepfo kuri fibi cyese numva kungenera ibyo uri kwa undi muntu numvise mwariko muravugana mbe yarinde bavugana ibyishikano yego namubwira ibyishikano bavuze wowe numvise wowe ibintu bijyanye ibyo hajya hepfo kuri fibi hepfo kuri fibi majaye mugitanga nuti kwa hiyo fibi kwande kwa so afise fibi wowe hoya gwa musumari musumari wahe je musumari nzi ujya bahijya kwa warumbesi nana musumari avuze bafisiki wiri fera kijena muzi nana uri kwa bwiza bya musumari umvirize rero banda ibyishikano kwanza kugira ngo jewe atariko nabibwira padiri ushaka kugenda umubwire umbesheye ikazi yako ndabwira ahubwo rero wowe wikunda umbe ruhande ugende je simba nga utemera ibishika ko tubipangana nanje simba nga nuhapaga mu simba inde ndayamaga uramagana dosi ndayamaga zase kugenda wewe dosi cyane kubibona hosi pumbafu cyo gihumi abantu baraza bakangora bakanangozaganya abantu ubu nyata we kwa namutumye kugura ingoto gusa kweri ewe gawe n'amazi arahari jibi ibintu byo kudabaza bangoza ibibazo reka nje kuryama sinumuntu azogaruka kungora ngo amajwi n'amajwi nzomwereka ijwi ryari ryo nzomuha ijwi ry'intara tonomoke